Banang penlong yi kipet ba jong district Riboy ban tip halor ka jing penlong ya ka integrated health camp hakeleng jong district Riboy ka Dr. B D Cruz ka beri project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong lengba jong gilat patai kupor kala pentip basian kindang beteng ban penlong ya kene ka jing examine a bat ban sumar a ya kipet ba kibaran kami gilat jing sumar dak baon penlong hakeleng ki jaka jong district Riboy Yigrik Integrated Health Camp, lapan da ka Meghalaya AIDS Control Society Shillong, haga jing trilang bat kipor punya distrik Hariboy, lempat kiwi kita nak terikam jang sorkar. Nakaliang juga office jang ka Meghalaya AIDS Control Society, ringkat bat ki baka office jang District Medical and Health Officer jang ka Riboy District, hapo ka jing alam jang i office jang Deputy Commissioner jang ka Riboy District, ina piliye ya kini ka Integrated Health Campaign kabagi le akan iga District Riboy di akan iga Integrated Health Campaign min wan chigishnong jompi di gindan kuma alai teli gishnong ka jo bajaka di yakan igi sedang no mentagasni bat kani kan long do al benai di yaki tarik bukan wan chigishnong jompi di saben bena gishnong jompi ngomha ba pen yawan pa ba shikini ke shikini ka kam Teknik camp ke integrated health camp hangi yo ke jing sumar ya babun jat ke jing pam nalor bangi le ki test long ke long to ba yo a pim dan kam ban siu jo le ke jing sumar na bata ke jing pang ban lap hak preng ke ni camp ya ki taru fin yo a de ki ni jing pang ke ban thop ya ke jing screening ya ka HIV AIDS screening ya ka ya ke jing pang ni ki disability amu dan ke jing to ko ke jing bombyang ki department na bentar ke TB, na bentar ke hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, na bentar ke kemat, I check up ngendon, kendon dulu na bentar ke jing check ki benyat, ni orang ke dental check up, nang taruh hang ni ngin test tu ya ki bapang diabetes, ki bapang kiushini mo yang diabetes ba kiushini, nang ta kumjuro na bentar kita kiba QBP, hypertension, but QBP ini yang non-communicable disease. Dia ni bidang subhang ikut subhai pipin wan sini kam. Nang taru nalor jo kini ngi ya trailang ru bat office jong video kumtakan dan ru ka Aadhaar enrollment bat ru kumjoy ka MHIS enrollment. So habanya wan sini kam nang video ya kini ki jing smart ai kini ki kam kin don adu ru teli hakisnong beper kita ngi on ki static camp kemot ki banlong ki community hall dan nu ko jaka bikin sepen biang na kisnong bat ngindan nu kita extended outreach ke bagin let ko magi ki jaka ki ba khamelum pai ba ko magi bus station ne hakini ki industry kita ki extended outreach kita bakin dosis pa an lu ada kong hilawan batai kendiat subum ta ubreu pe pasnom kurun patesan ne subum ta don jimpang HIV AIDS subum te nagani ke kam ke bagila ban irap tu ila da kila ni hagan ke kam shken don pa HIV AIDS ne unde ta HIV AIDS bopang diabetes ne bopang hypertension kenun ko jing sitam nang identify hang ni ai no ko jing suma treatment mo tela da ki kami jimpang HIV ban la test hang ni ila aslan bangin confirm sudah nomor ke test HIV mbe ba screen tak sien ni le lai sen test di hagan ke kam dan sunan ka confirmation mar ban penting kena denda gila lo dikena bagi dia bapa ni link ni ki ni pen ni link ki je ni jaka ba aja semua ni fakki artis center te to bade ke ni aja semua mar kum nam ta jimpang HIV AIDS so to ba ni jimpang ki hapan di dawai sirta jiem jadi ki hab di dawai sirta jiem te dawai ru ulong rem ki brio ki shem jinge amach ban thiet te kum ta na liang jong ka office Meghalaya AIDS Control Society unjuk dawai ru ulong yo kini ki ART center dia ka jela jingi dan south li ki ART center going idan ha Shillong Civil Hospital going idan ha Negrims going idan ha Juwai Long Civil Hospital bat going padeng idan stage ko turan tin rei ni ha bhai ru ani por kini hani por Riboy district ru idan kini giling ART kemot nang ladap register ki kini ki nodal ART center ni saphap le ki bakin wan chani giling ART kata ponong po Civil Hospital ha umsning ha bhai ru pada po dilihat